Akariba Ngitana nibejete amwe na mugambo jumwe kuwa bakairutanira kurwana nchobi ndege ni watho bobujete nyuma ya antu bamwe ntereu kinya gutoturo bakunywa nchobi ndege na mubunge wa Central Imenti Kirima Nguchine noneketa kumineria kiama bakema ke ODM akiwa buruba tibatere kuthuganiria kujukia gite kia bunini rais Nontokinya Mûtukanio ilo dinga atarara ende kithitia kujukia gite kia oriu rais Ruto na ringirite ndebe thirikari yawe na aria kwaragia kaunti ya Kajiado Kirima Braja gukongwera ntwire bwa Maasai. Kieba na kithikiro nigitite na mbere gukujirwa nja ya Kamencho uria ni umwe wa bairi bara batete oturo nyuma ya kunywa nchobi ndege ni watho nturene ya Ngitana gicigone kia Igembe North. Akariba kiathira kuri na bata yabo kwiringanira mo kurwana nchobi eje borangira atori bangitana re na bolle county commissioner are twera ka tubwetheria sharia na twetwe kwa tubangitana bwethie sharia bukara kubwethia sharia worendre te county commissioner okwete te county commissioner tenje ke guthigira ni mutorio ngitano guthigira na batu inya sabucibo twetare wonge na tukibwethirwa tweke tujamani tweke mikakati ya kwire njobie ruangitana nondo njobie la ruangitana nyonge akwa abatu twengo twe wakazi no batu tumba kurwa nchobi twamithiria ke antu ba wakaji baba Ngitana itureke na mantu anchobi ache nchobi yo tire twendetie mantu ya tuyite witakeyo tuwe for example ende nchobi ura yendelete mathomo ikayo choka nyuma antu ika biashara cio ikabo choka nyuma kwa antu ba Ngitana ninkiromba ni mantu anchobi kinyetha thirikari itikurwa nio batu twengo twe community ituronio kenda anabeto na kenda mathomo yeta na mbere pakiromba ndwangi chiokaria kubatethera kiri gwika mitaratara ya gutigira ni bagutoria kirindwa eje kethe ni cibura urathurite utaruta ngwire iro muthurire aruta olelia kethe ni kawatucenceria kana iwo kamenya mikakati iro ekira kana sheria iro twikira ki atongori bara watwikira kinture netu na tinture tu amwathi yonthe as a whole itokoromba thirikare itutetheria kienda turwana nchobi Ngitana ituthurire kinya kethe ne isabu area ote no weso buruba kurwana nchobi kethe kabatilete ituthurire tore ne nyumba 10 mutongoria omweya urokarana nchobi ye kienda tutethuka nonto batwe ana betu ibatere sukuru bagumere nchobi ne na bangi otengo enge baruta kinya kanisa ibarere nonto ibatero nchobi Kungina kumubunge wa Central Imenti Kirima Nguchine norete rais Ruto gutara kithure kindi kita munini wawe kiri ithurano bya 2027 batu tulimiru yambye deputy president kindiki na twenda Ruto amuriteni ou bari nwe kiri 2027 akira deputy president wawe na batu tuketa twinma yawe tuli amiru akimeneria miario ya ODM ya kuga nibo bakaewa giti kia DP kethira rais Ruto na kwenda gwati mbaruba kiama kiu kiri mubango job broad based government na ora ODM kuga deputy president is not a place for the rural region tutegwara ira kiwa ira sima andini antubange bagutwira indi ira wengwa Montoira na yego muki public na lero tema Montoira utoto igwa kiwa ira sima de bena deputy president ko bende go support president Ruto is not give a condition of getting the position of deputy president kongina kunithiritwe rintukwe nene kiria kari county ya Kajiado ara rais Ruto akinyete ntereje kiri mambura ntwire na utalii akibathagania kingiro kenyomo kia Amboseli kubakiri thirikari nene gwetakire ya county. Today we are making history kwa sababu we are not only sorting out a quarrel among individuals, we are not only sorting out what became a community concern, but we are also sorting out what became a conservation challenge here in Amboseli. When the community here felt that they were being left behind, that they were being ignored, that they were not part of the action, there was a challenge to Amboseli because many of the ranches around here began to be subdivided
because they did not get the benefits from Amboseli National Park. Untu bura ugite ni bwithirite buremete kwa kagita indi nandi ni bukinyanirite. Sasa niwaulize, Amboseli haikusuluhishwa na rais wa kwanza, rais wa pili, rais wa tatu alijaribu lakini haikuwezekana, makelele ilikuwa mingi. Rais wa nne, sasa nyinyi mkanipatia jina ya uchochezi na Roro Nguk ati ndio mimi nikuje nisuluhishe hii Amboseli. Kwa mapenzi ya Mungu, si ndio? Kwa mapenzi ya Mungu na maombi yenu, si Amboseli imetimia jameni? Imetimia, hajatimia? Ntinyari Kinywa, Weru Weekendi.